سلاوريز بينرين هجاب خير هاتنا في برنامج نوج كرد فيزيون جستدين دنجي أمريكا. سلاف و ريزين جرم سروكي أمريكي دونالد ترامب و رهبر کوریا باکور کیم جونگ اون جوینک پیشین انجام ده و پیک و شیف خوار لدم جوینا بلنده دوم یا هر دو رهبر لهانوی پایتخت ویتنام ایرو چهارشنبه لپیش آلاین امریکا و کمار کوریا باکور راوستیابون رهبر کوریا باکور دیار کر کو جوینا وان یا دوم دی سر کفتی با و سروک ترامپ جی هفبیر بو مزنا کار بدستن هر دو ولاتان آماده جوینن سوشیالین ردورا میزی شیوه بونی هر دوان بری ویجی سروک ترامپ گوت بو او دی بربری کوریا باکور کاری بکن جبو ناشتنا ناووکی کو دی جه انجام کوریا باکور ببا هزکا ناووکی هروها دهمان بابت ده سروک امریکا دونالد ترامپ لهانویه جبوگو بسروک کوریا باکور کوم ببه و بردوامیا گفتگوی سنگافورا بکن جبو جناب برنا چکن ناوکی ین کوریا باکور هر دو سروک جی گشبین درباری و کومبونی ده گلو و انجام و کومبونی چاوابن اف کومبون چه گوهرتنی د سیاستا در یا امریکا ده بکه و باندورا و لسیاستا ترامپ به تایبتی و چاوابه بریکا سکایبی ما اف پرس جه شروع سیاسی دکتور محمود عباس ره سپاس سلاوريز اشتراج طماشمانير تركاك از باور دكم هكا هو لميزين يجوري شي قزنجي في امريكا جيب امريكا ندوي وارد غوكاري قزنجي كيش دولته كولبي بس كا قزنجي ناج هرمي دوي دا او كوماري دوي هرمي دنا يعني جبوني باكور يعني كوريا باكور تمامي از باور دكم قال لك قزنجي جيره بيكرن و گوهرتنک بیکرن دواره اکونومی دا دواره ابوری دا دواره جواکی دا دندروه دا و ددن خویا کرن دبیجن گلک ریپورتاجش گلک دایا خویا کرن یگو آماده بون و دری دوی سوالات تالی دا هنگ گوهرتنه گلکی پیویست دندروه کوریا باکور خود چه بونا دواره ابوری دا دیبونی آبا کرنه جبونی بکرنا میدیا اوها وفي ذكي قزنجي كي بدي من وقت دي باشوري كوريا دي جابان انما يعني تهديد دي كوريا باكور لسروات تيكرن انما او ترس تيكرن انه سوبر شارك تيكرن اما ها في دي واولاتي ويدري از باور دكن قابا كنوا جو بكا منا بكنا وارنا دا جو قزنجينا بكن دجبان شكادا دوا این گفتگوی گودنا وادا تکرین از بهورت و درینه گلی کی پیوست بینه بکرین. بله. دکتور د جبو سروک ترامپ خوشی ناف سیاست آوی د وقت ام دبینن گو گلک ناکوکی هنه گلک جالی دموکراتان بتایبتی گلک رخنا لسیاست سروک ترامپ دکن و نزیک گو داویا ام بیجن دستلات آوی دماوی و بقده تشاوت بين اف غافا غوب سركه غافا هفديتنا يان جناف برنا تشيكين نافوكي كوريا باكور وبب تقزنج سروك ترامب ودسلاتا وي سياستا وي غو كارب امبيجن دسلاتا خو دريشتر بك يان جي كارب او رخنانه غولي تكرن فغرين جبو سياستا در يا امريكا بتايبتا بتشكين ها قالك ميديا وبتربت ديمقراط قالك سربية سكن ديفيجن دبي اصلا افتكليه كون ها تكرين وها قاسي ترامب سر يعني كوم دكي اخرتني وتخازي ميديا سرفا دي گفتگوی گدنا براوی کوریا دي چيت جبوني بيزور دستيا گد هندرو دل سر تكرين وكان ها مايكل كوهين دي ستيتمنت كي بقدمني او خد بيجيت بيجبوني اخرت الميديا بيت ما بيسربنا سر مايكل كوهين او بوشغريكي بسرتين كرن بيجكي جيم بكي اخرتني ديمقراطنا بتايبت بينات بيجن لدواري دي دجي از وقت قوتي يعني ها بكبيواري بينات بوني هبجارتني قوري دجي قزنجي جي بكي وقتي قو هنك تيكليرا يعني بكنا تيكليرا نابراوي وكوريا باكوردا دكتور وكي دنجي يعني دتي قوتن دبيجن امريكا سياستا خو فتكي باليه بيجن كوريا باكور وباليه اسيا و داغو فشاري بيتر لرجلات نافين بكي وبتايبتي لايراني افتي واتيا جو امريكا دخازه اف كاري اف خباتا جو تيكرن خباتا سياستا درفه جبو جو فشاري
ام بيجن سياستك نه بين رجلات نافين وبتايبتي لدجي ايراني جو ايران گوهرتنه كد هندره ايراني بك يانجي ايراني تيك ببدد آلية تشكين كيمياوي ده بتايبات از بهور دكم يعني رمياريا بو امريكا دمشيني دواري يعني جبوني وك كاري بيجي سينوري ايراني جريدي البيشاوينا نهي لقوي فرحبونا قد خازي بكي مثلا هندروي سوري هندروي يمن دا ايريشي قد اسرائيل بكي نبس امريكا تاني دريد دي كراكم هو بزان بانه دولتنا ديجي كي بيتي شهج برولوش كي سياستها بيتي جريدان يعني امريكي الباورتكم مش في سياستي وينوي وندي باش وحمد اشتي بخي وي خدمه يعني بخي برجوانديا وي كاريدا جو بهلي ايران يعني رمياريا خب هري دروجلات نابيدا يعني اما بخارتنا كي بخي هندوي ايراني دروجي وريدا يعني از دو يعني ابنات كاري بيجي انه دواركي استراتيجي دا گریدانا دنابرا کوریا او پولیتیکا امریکی دواری کوریا باکوردا و دنابه رجلات ناوی دا گریدانا که افکبه واری استراتیجی امریکی گشتی دا وکا امریکا وکا امبراطوری که وقتی کم هولی میزینی وقتی کم هولی میزینی انو سیاستا استراتیجی اوینا گلک جارا نسر ولاتا کی تانی تی گریدان سر گلک ولاتا تی گریدان اونا بلکی تکلین ولو گریدان نولت بگیرنی دا بس از باور دکم به پرانیاتی که امریکی ایرو باکوری کوریا با گریدای ولاتی کوریا باشور و به ژاپن و تکلی امریکا و روسیا و صینی و اب ویواری وی هرمی و گریدای استراتژی بهتری به هرما روجات نابین. بله دكتور محمود عباس قال لك سباس بو باش تعرفوناته بمنة خير وخشيد. سباس ديم سرچاوي. دوه سه شم جواتا نونرندنگ دا جبو ریگرتنی لراگهاندن روشا آورتا یا سروک ترامپ لسر سنورین مكسيكو داعي او راگهاندن دي مافي بدا سروكي مليون دولاران جا اجانسين حكمتي بكار بينا جبو آواكرنا ديواري ويسوز جرا داي آوا بكا لسر سنور مكسيكو بي رزامنديا كونغرسي بري درباسكرنا وي بريار ديمقراطين جواتا نونرند كونغرسي دا رجد بون کو راگهاندنا روشا آورتا ل 15 وی مه لدیجی جدا کرنا د سالاتانا کو رد د کنگرسی بریاری بده لسر خرجیا فدرالی در باسکرنا بریاری لجواتا سیناتوران تیگل کی بالزحمه دبا روشا سياسية فنزويلا بر بخرابية دچه جبر ناكوكيين دناف دو دسلاتين دجبري هف و جبر وي تندوتجي گورتر دبه او جي جهه مترسية هن زانيارين زيدتر دي في راپورتي دي. روژا شمیه جگیر سروکی امریکا مایک پنس لبوگوتا پایتخت کلمبیا برابر اپوزیسیون و ونزوئلای هوان گوایدو ایرا هفدیتنک پکانی. And to you, President Guaido, سروک گوایدو من جه سروک ترامپ بوده پیامک گلک زلال هیا ام صدیصد دگلتنه جوین پشتی روژا شمیه هزین اولیکاریا ونزوئلای ارشین چکتاری دیجی آلیگرین اپوزیسیونه ین هولدان کو آلیکاریا مروواهی دربازی هندر بکن پیک هات. ایرو ونزوئلا راستی آلیکارین مرووایتین لزگین و گلک جدی ته. Amerika u zêdetirê şêst welatên din Guaido wekî serokê demkî nas kirine. Washington toleyên aborî daye ser pîşesaziya petrolê lê xweya dike ku Maduro pişvaniya artêşê daye pişxwe û alîkariya xwarin û dermanan wekî zirardayîna hikûmeta xwe dibîne û van alîkariyana red dike. Li gor hinek agahdariyan opozisyon ji civata navneteveyî bo davîkirina vê pirsgirêkê karanîna rêbazên leşkerî daxwaz dike. Rêveberiya Trump operasyonek leşkerî red nake lê piraniya hevkarên Amerîkayê li hemberê vê disekinin. Hinek rixnegirên Trump dibêjin ku siyaseta wî ya Venezuelayê tundûtijiyê diazirîne û nahêle ku goltûbêjên aştiyane dest pê bike. اگر او به شێوازە کو آنها دمەشن مداخلە نەکرانا
و با آوای کیل هفکرنک پیک بهاتا کجه دانستاندن درکتا هولی لیوان او یک داخواز نکرن. لی آلیگرین ترامپی دبیجن که هیزن اولیکاریا ونزوئلای بر پرسیار تندوتوژی و کشتن امروین بگونهن. آلی یک خودی همو چکانو او آلیا رژیمان نیکولاس مادوروه. روزا یکشنبه واشنگتن با چهار والین ونزوئلای که نهشت بون آلیکاری امروواهی تکه و هندر تولین نو دیار کر. پنس بانگله هفکارن خونه امریکای لاتین کر که تولین آبوری و زختا زیده تریا دیپلوماتیک بکن که گوهرتنا دموکراتیک پیک وره. ولی نیویورکی پتر جب 120 ریخستیان لپیش آواهی ترامپ لوال ستریت جویان جبو پروتستو کرنا سیاستا بریوبریا دونالد ترامپ هم بر ونزوئلا و داخواست کرن که سروک دستی خواه جه ونزوئلا هلینا به همین دنگی امریکا سنان تونج دمیر لور بو افراپورت گهاندیه. لنیویورکی نزی 120 سازین جواکا سیویل جبو شرمزارکرنا پولیتیکا سروک دولتین یکرتین امریکای دونالد ترامپ آل همبر ونزوئلای چالاکی یک دارخست. سدان کسین کنه بر آواهی ترامپ آل وستیت کن ببون به پانکارتان و به آخافتنین کوهاتنه کرن پیام هفکاری جبو گلی ونزوئلای شاندن. د چالاکی ده حتی ادعا کرن muhalefeta ku bi rêberiya Juan Guaido li hember Maduro tê kirin pelîstûka Amerîkayê ye. Monica Joy ku tev li çalakiyê bû wiha got. ریوبریا ترامپ حاول در رژیم ونزوئلای بگوارینه. هر وها ام دبینین که ریوبریا ترامپ بحثاوی یکی دکه که رزروا نفتا ونزوئلای رزروا هر مزن آ دنیایه. ام وک ولاتین امریکی دوی نهیلینگو باجینگو ام ددن جبو شرین بخوین ورن بکار آنین. اف پروبلام وان بخواه. ام بهیلن او بخواه در حق سبروجا خوده بریاری بدن. چالاکرek edin Alan Davidson jî derhekê çalakiyê de wiha got. I'm here because we've been down this road. Amerika'ya evvel zirarda aboriya Venezuela'yı paşeji lehember serokeki hilbijarti boko kuvvet lider ilan bike pişvaniya keseki kunne lidere kır. Mafin mirovên vedere yan jî rêveberiya dîktatoriya vedere nexema kesiye. Armanca wan nefta vedere ye. Divê Amerîka destê xwe ji Venezuelayê û ji hemû welatên din bikişîne. David Rush jî ragihand ku tukarê Amerîkayê li Venezuelayê nîne û wiha berdewam kir. The current government is nothing other than a cabal of racist, classist. ریوبریا نهای امریکای نجات پرسته و به بهانه دموکراسی لولاتین دن به تایبتی جولاتین امریکا لاتین پولیتیکای زرمند بریوه دبه دوی ام لهمبر وی یکی بکوشین اگر براستی ام قنجیا گلی ونزوئلا دخوازین دوی دست بکی ده زمان تند بکار نهینین. سینان تونج دمیر دنگی امریکا نیویورک. سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان ده هلمتین هلبجارتنی ده گوت گوپککی در باسی ناورا پیوندین هدفی و جهفی بویه جبو باندوری لانجام هلبجارتنان بکن وکو آلین سیاسی ین رکبر. لی جگری سروک و بردف که جهپی فایق اوستراک ادعاء اردوغان سبارت پیوندیه به پککی را رد کرن و شرمزار کرن. پیامین دنگی امریکا ایوب دمیر به اوستراک را اختیار. سروک کمرین ترکیه و سروک گشتی پارتیا داده AKP Recep Tayyip Erdoğan de mitingin hilbijardenê da partiya gel ya komarê CHP bi alîkarî kirina terorê ra tewambar dike. Alîkarê serokê giştî û berdevkê CHP Faik Öztrak 26 Reşemiyê piştî civîna lijneya rêveberê ya merkezî ya CHP civîneka çapemenê li darxist. Öztrak di civîna çapemeniyê da serokkomarên Tirkiyeyê Erdoğan û hikûmeta AKP rexne kir. Öztrak got yekû me bi terorê ra dibestînin û tewambar dikin bila pêşî li xwe temaşe bikin. Kürdistan diyenler, ilk Kürdistan lafını 2013 yılında kim kullandı? Yên ku gotin Kurdistan, carekên peyva Kurdistanekê bikaranî. Qaşa Kurdistan Lazistan heye, pêwîste ji eyalatan netirsin. Ev qiseyên kê ye? Ev qiseyên Erdoğanın kê bi terorê re hevkarî kiriye. Heke dixwazin ewan diyar bikin, bila vegerin qiseyên xwe yên borî temaşa bikin. Faik Öztrak dibêje heke serokkomar van tiştana dibêje divê alî da berî her tiştî delîlê ku di destê wî da heye bila bide mehkemê. Lê heta niha jî hîç tişek nede mehkemê.
لی اردوان مینتان سروک کماری لخوا کریه و وک سروککی پارتیه her deri dilewitine. Bir partinin genel başkanının آنها سروککی پارتی مینتانه سروک کماری لخوا کریه. کشه جوی دری دست پیده که. او مینتانی لخوا دکه بر پرسیریتی سروک کماری دادنه درکه. پشتی ویجی هندران به آلیکاری داینا ترور و ساسگرنا چتان تاون بارده که ین کو دنگ نادنوان اوان سوجدار نشان داده. لترکیه ددمن غلعه دا پر جاران تشتین خوارنه و خوارنه بقارنه دهاته داین. آلیکار سروکی گشتی CHP Öztürk دبیجه شر نینه تشته نینه لی ev حکومت گل رادستی قارنا کریانا. ülke savaşa girmemiş. ولاد بجداری شرکی نبویه. آفته که شورشتی نبویه. جملت خواه را دبیجم حکه گوه وانه نه کشاندن، قارنازر نه نشان داین وی دوران قارنه جاردن ور اولاد. آنا آبوری دخواسن به امر فرماندایی او گفان ببن. Faik Öztürk piştî civînê daxuyaniya çepemeniya da diyar kir ku hikûmeta AKP an jî destelat her tiştî da CHP tewanbar dike vî alî da got heke kiye ku dixwazin têkiliyê wan bi teror ra heye pêşî bila li xwe temaşe bikin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere. و سەرۆکی تورکیا ڕەجەب تایب ئەردۆغان شەڕ لە دژی گرانیە ڕاگەهان پشتی بلندبوونە 30% یا بەهای خواردنê ji par were dema bihayê lîra Tirkî hatî xwarê. Erdogan jî dixwaze got rewşa xwe ya siyasî durist bike û nakokiyên di nav çêbûne çareser bike ji bo paşeroja xwe ya siyasî piştî tawanbarkirina wî bê buhakirina nerxê xwarin û keresteyên jiyana rojan e. اف زنجيره بازارن بفي رنگي لإسطنبولي گشتينه كو خارن دولتي دفروشن اف سنتره بشك جي بروجه سروك اردوغانيه كو هاتيه چيكرن جبو خلكي هجار داكو كسكاتي و خارن ارزانتر بكرن Yemekler pahalı, zamlı. Buhay xwarnê bilind e carna tu di çî bazarên ser kolana lê destvala vedigeri. Çima ji ber ku berhemanîn giran e. Pîvazên ter bi 6 lîraye, destekî îspenağê bi 10 lîraye. Baş e ez dikarim bikirim. Lê malbatek mezin nikare bi vî nixrî bikire. سالا بوری بهای لیری ترکی شکست و بهای خوارن بلند بو. سروک اردوغان کو کمپینان دگه جبو هل بجاردن نافخوایین محاسه خودان بازاران سوجبار دگه. جبو برزبونا بهای خوارنه. خودان وان زنجیره بازاران کو لجیر حراشه یا زیده کرنا بهای خوارنه ندبیجن او نها تشتین خواه لجیر بهای پیویست دفروشن. لسر کاغذان نویسیه پتات به 5 لیرانه لی او به 2 لیران دفروشن. کمپین دجی کم کرنا بهای خوارنه باندورک خراب لسر وان بازاران کریه. پنجی جسده باندور لسر فروتنا مدانه بکرن متنه ویره دما بها دبینن تشتکی ناکرن سر خود چمینن و دچن هر تشت گلک بهایه تو نکاری برکانه لگل دولت بکی حکومت به 3 لیره و نیوا دکرید و به 2 لیران دفروشید اف نیف دم جمیرت و برخم و تدی من تشتک فروتیه صبح و رحفکا من هجبو هندی از کم هاوار لتنه من 2 کیلوین طماطم فروتنه بکرین هجار بتندی دانستاندنی دکن ده هر تشتکی ارزانتر بکرن لی رکبریا بهایی جبو اردوغانی گرینگتره. Bu hafta biraz düşüş var. Vê heftiyê bihayê xwarinê pêçekî daket. Heftiya borî gelek beriz bû. Lê bêmayî têkirina serokî pêçekî dabezîn. Ev jî cihê dilxweşiya xelkî ye. Bi anahiya Xwedê ev wê berdewam be. Erzangirina bihayê xwarinê û nerazîbûna xelkê li bazarên Tirkiyê kilîleke ji bo Erdoganî. Da kontrolkirina bajarên wekî İstanbulê ji bo helbijardinên navxwayiyên mehasê bi destxwe vebînît. Hêzên Sûriya Demokrat bi piştevaniya hêzên hevpeymaniya nêzîkî ragihandina ji navbirina Komala Dewleta İslamî Daişin li bingehê wan yê dawî li Baxûs Sûriyê şervanên Daeş şerî di tûnêlên nav kampekê da dikin ku pirî jin û zarokin li rojên dawî bi hezaran sivîl jî ji wê deverê derketine. Wesa diyare ku eva rojên dawiyên xilafeta Komala Dewleta İslamî Daeş e. Niha şer li sergirtina jimareka xîveta ye. Hezar yan pitir ji hezar medeniyan têde ne.
کاربدەست دەبێژن ئەو عەجێبگرتی معنە ji ber jimara bilinda xelkê ji wê herêma piçûk reviyane bi tinê li heftiya borî 6,000 ji wir derketine. Nêzîk yek ji sê ya wan zarokên kêmtir ji 5 saliyê ne. Efaf kiçeka 13 saliye diya wê û xuşka wê dêrîşeka bi firokan da hatine kuştin. Ez şaş bûm min hewar kir û alîkarî xwest. Hew ew ji min hat. Lê ev malbat ne qurbaniyên edetî ne. Nêzîkî piraniya wan kesûkarên şervanên Daişin. Xanimên ku nû gehayn dibêjin tevaya mêrên şevêdî xwe dayne dest ketine pêş pişkinînan. Berova jî piraniya xelkê ku Daeş şermezar dikin, hinek ji kesên ku baweriya mukim bi Daeş heye bawer nakin ku xilafet helweşiya ye. خەلکی ناو و دەرveyê baxۆzê dê serkeftinê bibînit. Xwedê serkeftina wan misûger kiriye. Li heman dem êrîş hêşta berdewamin. Çavdêr û karmendên rêxistiyên alîkariyan dibêjin ji navberna Daeş li vir dê qonaxa dawiya vê komala tundrêba ku ziyan gihandiye herêmê. Ev ek bû ji tevgerên oliyê tunrê û ev yadawiye. Ev ca ez bawer dikim divêt em bi du rêkan bersingê wê bigirîn. Ya yekê bi şêwekê lezgîn bersiva her karekê tund bigirîn. û ya duê divê çavê me li ser sedemên neadelatî be. Pêşbînî heye li rojên dahatî hêzên Sûriya Demokrat û yên hevpeymanan ji navbirna Daeş rabgehînin lê ne diyara ka eger ev wê serketina dawî beyan ne. Ev jî çîrokên xemgînin ji xelkên sivîl yên got ji şer rizgar mane û jiyana xwe lê bajarê Reqqa bi zorî û zehmetî derbas dikin. Kamberê xwe bidin vê raportê. Evên li ser vê herîşkê Komboyî hemû koçberên ji ber şer û bavçûna reviyane ku li rewşeke baştir digeriyan. Lê li gor te xuyakirin ku tu derfetên bi destxistina pariyê jiyanê li pêş wan nemane ji bilî karê li ser vê herîşkê. أغلبية العالم الموجودة هون بالمكب هم من النازحين، يعني أغلبيتهم من دير الزور وفي من ضواحي محافظة الرقة. اجوا لهون لحتى يشتغلوا بيلموا نايلوا بيبيعوا. في عالم تاخذ من المكب وتاكل يعني. قلة معونات، قلة منظمات إنسانية تتطرق لهالموضوع هذا ما بعرف. العالم هاي ما اجت من كيفها، أكيد اجت من الجوع ومن قلة فرص العمل. Pîrejin û galamêr jî ji ber hejariyê li vir kar dikin. Gu hemiyan li kêleka vê herîşkê çadirên xwe vegirtine. Sibha xelef yek ji wan e gu ew û hevjînê xwe ji komkirina fafûn û naylon ji vê herîşkê dijîn. سلم ملم هلا هات نكات هذا شايفن بعينك شنو من النكات شايفن الا انت شايف هذا العندنا الموجود والله العظيم جاري علينا الضيم صغارنا تركض وكبارنا تركض والله الخبز ما احنا شبعانين والله ارحز الروح والله الريد تاي نقستل بيها ما بيها والله دمالباتا محمد دا بنج کس هنه ده و باوی وی نخوشن و برایکی ویجی آستنگداره او و برای خوی دن دبارا مالباتا خواه به وی کاری دکن او لور ایت فروتن کوم دکه و برای وی لمال جهوت قاتینه. أنا عندي أبوي وأمي تعبانين بالبيت ما يقدر يشتغلوا وأخوي زادين درويش مرضان ما يقدر يشتغل. عندي إحنا 2 إخوان قاعد نشتغل. أنا أودي من الكبة وأودي على قادي ويفرز مشان نبيع تنعيش إحنا. باش مزن این لوه داره کار دکن دبیجن او ندکارن وگرن مالین خواه جبر خانیین وان هاتنا رو خواندن و کار لدور وان نمایه و بتنابون آلیین به پرسکریکین وان را دبن هجمار این دین لور کار دکن روجانه بلند با رایبرکولو دنگی امریکا راقا وهفدم شهرين داوي جوج نافبرنا داعش لسوريا في أمنية دنجي أمريكا لموصلة باوريا خلكي باجار ورقتيا للسر داوي هاتنا في كومالا كونيزيكي 3 سالان كنترولا باجار وجيانا واندكر رابورتا كاوا عمر. پشتی داوی بارگاین چکدارین کومالا دولتا اسلامی داعش دهنه بردمان کرن جلای فروکن هف پیمانان و جلای که دیو جمارک زحف خورا دستی هیزن سوریا دیموکرات کری اف مجار نوکیا گرم دنا و خلک باجار موصله دا
جبرکو زیدتری 3 سالان اوی باجاری لبن دست حالات چکدارین داعش دابو و بگلک رنگان خلک سویل ظلم و تعدا دیتیه. واستعمرها انتهى داعش پشتی داعش بداوی هد ده امناهی برقرار بید لسرانسری جهان اونها نمایه به آنها خوده بداوی هاتن و به آنها خوده آرامی ده هر هبیت و پیشوچون و گورانکاری لسر ولاتی داده هن رجوع داعش عن موصل و گریانا داعش بو موصل و او گوتنین نهاد بیجن براسی ام نزانین ده چب سر موصل هید بلی فر اما کو خلک موصل هفدو بگرین و ام دا خواست که این هزین امنی باجار موصل وگرن جبرکو کس موصل نا پارزید تنی اگر خلکی ویب خو نبید من رز و احترام بو اوان هزین ها هنه بلی فر پولیس و لشکر سر به موصل و جاردی وگرن باب مصطفی اگج قربانی شر موصله نوکه پیکفتیه و لنگه خواه جدز دایه و صابودنگ امریکا دیارت کت کو گل عراق بگشتی و یه باجار موصل بتایبتی گلک واستیانه لسردم شر داعش دیگل هزین امنی لو ما خوزیار امناهی برقرار بیتن لدوره نتمنى أن الناس تعيش بسعادة. ام دخوازین خلق بکیف و خوشی بجیت و چه دجمن دار نبر. هر دم مگول پی و عراقی بوی هر خوینه و شرع و هر بسا هر کسی امناهی ببید نکارید لوی ولاتی بجید. جبرکو هر دمکی فیلمکی نو با مدهیت درست کرن. هاولاتین باجار موصل جاوره وی چندت کن کو پشتی نمانا چکدارن داعش آیا چه کارسات اندی به سر وان دهن یا نه؟ کاو عمر دنگ امریکا موصل لی دهوکê jî konferansek di derbarî jinan de lêdar ket li ser rewşa wan û paşeroja wan gelo wê çabe. Selam Balayî peyamnêrê dengê Amerîka li dihokê ev raport amade kiriye. یکم کنفرانس سال 2019 لدهوک هات انجام دان لدور جن دناورا آستانگو کارگریان دال هرما کردستانه کو هجمارک جن و اکادمی و سیاسیان هرما کردستانه بجداری کرن دوی کنفرانسی دا چندین پانال هاتم پیشکش کرن الاستعداد اخر اعمال 2016 رژیم داوزیون رژیم خودداری و کردستان طبعا برای زینه رومه او رژیم بلان تاکید رژیم جنین بجداروین آماده کاریم وی کنفرانسی دخوازن نتنه انجام دانا کنفرانس آبن بلکو اف پنالین دهن پیشکش کرن دوار پراکتی دا بین دیتن وكو تماشات كان كونفرنس نافي افراد وبربرست ريا افراد دال حريم كردستان ابروكا اف بربرستا كاچنا دهنا گنگا شاكرن بجاب دير چندين لايان سياسي سكرتاتيت احزاب السياسيه دشن بيشم چونكي ابين الحريم كردستان افراد لوازبونه که بخوات بينيتن اري اگرد في لوازبونه چنا مدوتن ام وي چند ديار بكين اري احزاب سياسيه اري افراد بخويا اري يانجي تأثير عشائرية لسر أفرادك وأفرادنا نشتن رول خوب بينيتن الحريم كردستاني وكان أم بيني جالك أفرادنا راستة دوائر حكومات دايت حزب دا كارد كان بل أف أفراد بتبلاد هنا هجمارتن ويكو يا بيدفي كارد كان الحريم كردستاني وأفجن جشا أفريقيا دلفريه تكرن دبيتا بروجكت هتا نويسين دي هنا روانا كنا ببرلمان كردستاني وبو لايان سياسي وبو جالك جهات دي كو أو كار سيرفيس چند بكنك ودي كونفرنس بيت أفريقيا تن دلفريه هتا بحث كرن ودي خلاص بدن وإما خوش من دزانين كليرا اما لكورسان استنگی زورمان هيا وجنان روجانا روبري تندو تيجي دبنو حلبة ما لها دنيا هيا بلام زيادة لكردستان هيا بو بيغي اما كلتور مان جوري كيترا دابونريت مان جوري كيترا خلقي اما زيادة جنا كان تندو تيجي بر اكي برجستان اكي برجيانيان اكي روجانا تو اچيتا دروانه توشي چندين حالة بيكا بوجن سخترو عزيترو وهمان كاتيش كوملگاكات قبولي ناكات انجام کنفرانس جنان لدهوگ ده راپورتک نویسای پیشکشی پارلمان هرما کردستان هید کرن جبو چارەسەریya ئاستانگەند کەڤنتریا ژنێدا سەلام باڵایی دەنگی ئەمریکا دهۆک بهیویا دەمن خۆش ئامتەین داویە بەڕەما کورتڤزیۆنیا ئیرۆاتە جارەکەی دیگەین ئەف هەر شاد و بەختەوەر بن و خدا حافظ سمینن خێر خۆشیە دەلگەل سلااف